Sikubingelele mlaleli, siphinde sikwamukele kwi-channel yethu. Besicela uma kuwusuku lakho lokuqala, besicela wenze okulungile, besicela upresse usubscribe lapho ngane yakwethu, besicela uxhaso lakho nje ave kungabizi imali, ave kungakhosti lutho, kumahhala ha, akuthathi ngisho isenti lakho mlaleli ukuthi upresse lela button elibhale usubscribe. Ngaphandle-ke mlaleli kokumosha isikhathi nokukudlela isikhathi sakho, asihlale odabeni esize ngalo namhlanje mayelana nomdlalo obuphakathi kwe-Kaizer Chiefs kanye ne-Mamelodi Sundowns izolo lapha e-FNB Stadium eGoli. Kuyabonakala ukuthi abafana be-Kaizer Chiefs bebeyimisele kakhulu umdlalo wabo, selokhu iqalile isizini bayimisele kakhulu, balitshengisa ushintsho from kuma-previous season ukuthi bebedlala kanjani, kepha kule season bayatshengisa ukuthi bayimisele kangakanani, bayalifuna ushintsho, bafuna ukujabulisa kanye nabalandeli babo. Kepha mlaleli, ngabe kuyiqiniso na ukuthi bonke oref bala e-South Africa, wonke amathema la e-South Africa ngabe alwa nayo yini i-Kaizer Chiefs? Sikhuluma nje njengaleli goli la izolo elingenile, abaningi bakhala ngokuthi bekwi-offside, kodwa oref bavele bayithulela bathi bekwi-onside. Ngawe-ke mlaleli, ngokubona kwakho nangokwazi kwakho ibhola, ngabe bekwi-offside noma bekwi-onside, noma ngabe kuyiqiniso yini ukuthi bonke oref bala e-South Africa ba-against i-Kaizer Chiefs? Yilokho-ke mlaleli besizoxoxa ngakho namhlanje. Besicela upresse usubscribe, ulike, sesisobonana kuma-comment section. Ungakhohlwa-ke mlaleli ukuthi sicela upresse ulike, usubscribe, ube nesuku oluhle.